marhaba mwanama mwanze haini ndrongo zonti pia rijokangari zambao haini fikra rijokangari zitekelezao kainatso jwa humkinishiha ye sirkali watso zirenga he namna sisi ranzao ni namna rambao yo Raisa Zali hasa haya nikiwa yenzi yendese yabonge na fikra za hai ngena fikra za hai nda ino wana chama wa serikali hai lakini ekale lori jadara jangari unesao ndongo wa zamba fikra waloniyo ndazi na mashawiri za hensi walonizo wazieleha sisi ritowe fikire hatu ketsobidi bahari je rituwaze fikra za hatu watozishilia wazirenge 100% wazifanye hamadi namna razamba haudi namna ranzao ngako wakati kao serikali wajojo ukazation de manyo utumazila ra wazanzao kao kasikinyu menizo wanzao sina uramdushawi wambika ngaredele yao hojuma hizo sisi rafiki haungare chiyo dingoni hojuma hizo rafiki hauka emaelezo ya haho monsieur le consultant ya chama fuvi karsuo na maslaha ho karidungeze fikra zao ya watu kabanu ngama nao ya watu kayabo ngama nao sha heni fikra ya hatu rilonio si uyamba si uitekeleza ishiliwa kaka ishiliwa sise sha hatu si unjili ya bweho sakafuni ridoli sekuwa ani bimana ani ze fikra za hatu tukarihimeride haula bebamie serikali kaitufanya ndongo mana ramba ndongo kwa jaishia banu serikali hahana zembi zahe hahana zenje mazaha jabaka sisi watu shabaka tele internet ya nana zemba waza matangazo nana haini mandamu hahana zembi zahe hahana zenje mazaha mfano njo unikao banu wahia matieri tsaila yambao dicte kawe fundi youcha himi hamba wawana zoni waduhanzi uwe hola basi eke fundi hajadara jajangu korije haunofuti handani haikoshi haunofoti abili haikoshi tinawe kahai one foti yohanzi ekidwamana harme pedagogie ekangu korije ila foti yona ngela himuo ya yanzi hebale namna ikwanzi namna haikizem na shule shile tujojiri tena baisha mtu kaujajafanya correction wandu waone ila jimla ya hedikte sahamu ni shedeka nduka yanzi haja mbianzi haja ani haparsa foti ya handani haparsa foti ya bili haparsa foti ya raru haparsa hata na foti yane shabala ikaja ngute noti ikaswamba ukaya sihuba zero ba hufanya foti ya handani hufanya foti ya bili hufanya foti yane yohangalia ukaimnashioni hafanya kweli foti nne abonge noti ya ani yamotukandana bekaindi serikali youjokana foti shabwe ke foti huiwono huyamba barasuke hezinge ndona hii barasuke hezike itina ndongo ifanya bahari wafanya foti haruma mva fulani ani sikanza ndike wazi haruma idaraja hiyo yauka serikali au kungumanyo loujokana foti mandamu youjokana foti kabati utina foti haruma le suala leo kabati nongo na suhamba wakati rafushiwa ne baramaji ya serikali wanzo wabadili zilera za ufanyahazi ba hata zilera za ufanyahazi zinjia hata ijuma zinjia haruma dini ya Kiislamu mabadiliho ya heswala kiljuma hizo tilongo nyangu hizo tilongo nyangu wakati kaonga richwa usonti pia haruma dini ya Kiislamu yaukaya iswala ihana wakati hamakati heini makati
La terre tourne autour d'elle-même. Ok? Halafu hizo zonti pia harmaya ilmu al-falaki, kabwe tartibu ya helera ya uswali ya subuhi, nelera ya uswali la ansuri ne adhuhuri ne la aisha. Hizo Mwenyezi Mungu hahanti ya ilmu al-falaki barnamaji haya. Ngabo waongozi wajuao wahangaliao ezelera za uswali umwezi wa bira wa Septembre elera ya uswali ela answiri yoti sawa nelera no mwezi wa Oktobre elera ya uswali ela answiri. Izo zonti pia izora isazalie mnashoni wa fikiri nashoni heze daraja zonti pia sibahi tena asingiziwa ni walimu wenji ngabo mufti ngabo kadul kulwa ngabo madoktori wajua we dini waisoma waijua wamzingiza yabo mundu wao pia ngoma dhamana ya hatu sonti pia ngonishiliyo banu haini mdu fano foti boti jubanu haini mdu fano foti boti jubanu dhamana hayo ndo wahe foti haini mdu fano foti boti jubanu harme ardi nurira yao ya hemaswa ya nuyo mara dara kingione imamu ikaudo yarite le grand consultant eba hom hawelera ezilera za heswala no tuka mwezi mzima jabo ya ukaho ambao kana wakati kodo ndani ukadekalaje ya kina swara eba inu kina ukambuda rwarwayo si wakazi wa Komori haswa tsa ukabale jamjini kuja Perusa mzima. Twaib idhamana wa dini ya Kiislamu. Idhamana wa dini ya Kiislamu ni raisi wa daula. Idhamana wa dini ya Kiislamu ni mufti wa jumhur ni raisi wa daula. Wado madhamana wa dini. Shiliyo heni ndongo watu hamba izo lizo ngao. Neni mduchenda kinyume nizo raisi ya mbao. Heni mduchenda kinyume nizo raisi. Harwe dini. Yanzao. Lazima yarankasu. Ye waziri wa diplomasi. Eka hende kinyume. Neze ngawe raisi wanzo yende. Lazima yakunda neneze sanctions za. Bunishiliyo. E waziri wa hemali. Ungwendo hezi amri za raisi wa daula. Le premier argentier c'est le président de la République. Wode tswada wodo buka na ngarendo chao. Engi yabo manama manze tikanzani uhakikishe ngabo zila ministère régalien ye dini ya Kiislamu yongio amama Allah hiyo ya raisi wa daula. Unishiliyo mimi sisione sandro ya hokaya ngabo conséquences harme mabadiliho ya ngabo conséquences zijoka négatif harme mabadiliho yahe ezelera za huwa rumishwa kiserikali nsure jaidingoni nsure jaidingoni nabanga manzo nzieleze banu isona hamba pia ze video nkiso ya tukanza yandia one hojuma isona hamba uzu ombadiliho wa ezelera ngene nafasi ya ndare shanga manzo hakikisha ukaya kabati natija zijoparhani yonga mtoreo kabati natija njema zijoka uparhani haruma ombadiliho wa ezelera zinu tizeleza ndo senanga mi categorique atafsira kabati natija hasara daula ngejoula hasara shatsidwa kazi wa daula ngejoula hasara warumishwa kiserikali ngwa joula hasara ngonishiliyo hakati zabandro harma wanadamu ziu kumenaziraro wafanya uhazi wa kiserikali mafonctionnaire bakiwa miji tofauti samba ukaya tizambandro haruma wanadamu ziu kumenaziraro 13000 fonctionnaires wafanya uhazi harma daula basi tujowaza ukaya wanduzi kwizira ndaru abwezu wabakishaze mfukare wanduzi kwizira ndaru waudandu walona mana wabaki yabo ya umabindo bobo mdoka na bara si mabindo ya ukabonga mdeyo mungu zenivo za maarifa za ufanya hazi
ani wamboka na watu kansi ya maka wa kibukula uwinji wa hao kamzambondo uwinji wa hao wawandu watsona mana wawandu ikawe daula ngeto wao zakai walibi mizahara ikawa uzisi wa haruma mwezi zihazi za hao wafanya wasanga haruma mwezi kazina uoneha tena titorea haruma le swala hilo unaelewa na yosi problemu ya Rais Azali yo problemu ya ndisaranzi rirenge independence ya hatu ataije hunde lelo wandu waladhimu wasome wabalia administration ya hatu warumishihe harmainti ya hatu hafaida ya ujusa yenti wandu wao kwa wati nganjama kana wati ulemevu wa serikali ukale oye serikali waone ndongo hamanda hizo na ngarjoka yabo walau hasara hamando de serikali au kangwa tuwao malika yao kitsina faida wanika wanduika kwa tutsanga armaida ula amsojohuni kamfano mzima Salahuddin Mumin directeur mudiru jimla wa Sonelec ewo haenjezalera wakaja zalera zelera yafanya hazi harimo muda wa miezi mitano yinu yalo dhamana jimla wa Sonelec lo juma wonando ngonishilio kaja zalera za kufanya hazi ostarabu hahe ni tekniki ya ibalia ngelinganawo ibalia ye marifa ya ukadione resulta tunahamba ukaya Mwenyezi Mungu anza reka kajanza unishiliyo ye marifa ya balia Salahuddin Mumin mudiru jimla wa hele shirika la Sonelec kaja za warumishi wa Sonelec lera ya ukawadufanya hazi hata mitiwe roha wefumuma wereje safkare hata saa 10 no nakuziwa kabo yande mwezi fikira za Mungu wa daula ranzi kabli ya ngardola fanye miezi mitano ranzi arenga za dhamana basi kaja badili abaha utoka ubadili abaha we serikali we daula yamba ukaya yarenga hatwa ese resulta za hizo je ese resulta za swala din Mumin hizo je resulta silo 200%. Resultat silo 200%. Hapa habala ustarabu, habali ya nia njema, habali ya uka uimjizi ujonrongo yakautalekeze yentia haki. Simu yakaujafundishie mndu ya soma. Mndu ya soma ndondondo ye hazi ya mwenje. Yabali ya ustarabu, yaje ya utia uharmainti. Hojuma shila yanikiwa, Centralindraru. Mwandilifu. Centralindraru hunungazija. Za mwenje wajua. Mbunishiliyo. Kabla ya Salahuddin huja, kabla ya huja, wandu wakaurumia haruma mwezi milioni majana marandaru na mengo mirandaru na ndadaru. Za gazual. Yaude mapesa Sonelec akauhenda hidrokarbir bo manze enda yehula haruma mwezi milioni majana marandaru na mengo mirandaru na ndaru mapesa ya shikomori haini mwezi yakaula gazuali unishiliyo abo ese calcul na mwende nyi watangazaji mwambao ngama nzomkema scientifique nyinyi watangazaji mwanzomkema scientifique na mwende mafanyezi enquête milioni majana marandaru na mengo mirandaru na ndaru yaude mapesa ikao ile shirika la Sonelec wakaula gazuali weliba hidrokarbiri ya balale gazuali ujautia wemuni shakuzone saukana haina mwezi 666 millions uzone saukana haruma mwezi shaharuma emezi yoyo ntipia wabo mwezi boko karjaka uksuka uone mba mwenji eba zemali hizo izikaenda nda tulilia abatu kandani honesese chiffre uyelewe yelelo randi swala uyarenga leda yalede sawa kazi tutimizi milioni majana matano kazi tutimizi milioni majana matano bimana le shirika la Sonelec haini mwezi ngali hunda faida ya milioni jana na mengo mitano na tano milioni jana na mengo mitano na tano za faida hojuma ya la mali ya kaurumilo harma mwezi
yo redressement financier ikahadungu henamna hiyo ikahadungu henamna hiyo yabaula banna mahamili sementera zakoza zilo soneleki sementera sijo koza soneleki bujo capable ya uzirevise ya zifanye watina ukahakomia ya mapesa hezirikali kama le shirika la soneleki lilalo henda hezi nchida za hezi mali za hezirikali ngolishiliwo yani kabatunjia ranzi asuli kabatunjia faida za mali za njia za saidia serikali shila shanjia ngashi saidia ule shirika la bimana le shirika ngaliruleo a perte irende hamam biazi wangaliruleo a perte parce que ngarula ukazwali au ghali na mihima shina matanashana donc utikandana beukaya wanda ni yopa ku we renouveau ya jana mwana mstarabu ya baliania ya inswafi ya banguchi yafanya ya wandu waonao ze preuve rikubali ngamombe Mwenyezi Mungu le shirika la soneleki ngamombe Mwenyezi Mungu wa utulivu wa rais wa daula omwelewano wa udunga na mkono kwa mkono ni dhamana wa nyumeni huyu haka wala odona haini poto odona ma dhamana wa mamwe eka huwa ono waja wa hea poto wala wazigara shuma tashila kwa shisisi hawa dunga hawa waja wa hea poto wala waihes sistemu ila ke tsuru mbaba hanu duniani sobaki la siwasiti harumwe dunia kabatsinti warumia omwenji wagaz wakazuali hau wajua ema aje wadunga ubala magari webala mbio udaona heza mase poto uda usise shumashila no shiheza raha tiyo kaiti duniani da sasiche Mwenyezi Mungu kujojalia umafaka ulio wa amani harmainzi swalahu ya wasuli daraja yaritowe uduni rahandamani yarito pasipandra heba mboke joha raili ema technicien wa soneleki wadumo inda wepanda se potosila wenda uzigare shuma bom adiwe bom weheza raili ema famana wa soneleki ma technicien go harume tartibu wadumo inda una maraze poto chwandu wa hawe minazi kama inda gorelewa wenda uzigare bom abora hai bamboke joha wakati jo tulilieze rozati wakati Salahuddin wamana jimla wa ile shirika la soneleki ya joja daraja ziye ema aja kaba haka basi nambaki haruma ema behewa haruma se centralizahan ha electronique kwa wabe hao mwenje wa ubehe ha electronique ngwanzo wa vuro mwenje wa uvure ha electronique wanute shaba isaba janne wacha nne haruma ezana za kistarabu hizo webana swala wasaba janne wede atazafikira zinu siri wo star fikiraika ya ozi kaya hale shadi ajaji shawo ustarabu wa daraja za juu amwezinu yani amboka swala hukaja kaulindwa na ndongowo ekasino ngo hamandizo Mwenyezi Mungu jali hata yazitowe pia ekazitowa pia odo wakati rujamba shapo odo wakati rujohumtosa abudo bahanu ranzao amani no utulivu nezedua hakensi inu kaina ujua riroho zongoni rilio rweja kamwenje ehenge usala bano mwenje kanu uno faida bano kanu kanzalwa swidi zokweli ngariona umenje cha omenje unu usobakisha haruma zelele mama omenje unu bakisha haruma emajaiko ye faida ya homenje unu emanansi ya duka uhunda hindri
waibenza ngarjibi wao habukanga lao weuni rijuwa weuni shaye faida yaho mwenje unu dotsoblezi naselele mema emasi huni majali iko gra consulta mkini beseye ikahwelewa mkini hwelewa yabona kanzani waswili womsiba mndu wa jina kaunja iko naam womsiba mndu wa jina naam mbabi inurilo niyo inu ya mwenje inu aba engari kundo faida hindi wingarla lao weuni lijuha weuni ya kusafumeza telefoni waziwanda zamiri wafanya uhazi waziwanda za Zuma Masudeur wafanya uhazi walozi ngo atulili yao harumaze shambru furadiza hao ye ulone mbaireo ya hahengu jo mbaireo hakamakini kabati utulivu wa zakweli harumensi kakabati mwenji kabati utulivu wa zakweli bo mwanze ikakabati mwenji yabona rihimbi de Mwenyezi Mungu na rutukuria Mwenyezi Mungu shahu zambandro ye jau mwenji wa majaliko na sambe na majilisi mwenji wa walazimuke wa majilisi na sambe kazuli zulanzao ngarumbao Mwenyezi Mungu mashababi wadunga usevite uzahatu zinu mashababi wadunga usevite uzahatu zinu ngari wanisao rimwe formen wakati waladhini haumjuzani yoka ensi Rais Azali haitia harma bundo le pays est en chantier nyinyi mashababi namjuhe maana serikali kaisu communique serikali kaisu jua zenema Mwenyezi Mungu ya zirawa zenema Mwenyezi Mungu ya zirawa ani Rais Azali harwa wa neema ya hazi Rais Azali harwa wa neema ya hazi shangabo ubomvi wa serikali harwa wa neema ya hazi nabo ushababi ngo utuma ushemeni gali ya izo namba ntonambe izo namba kana mashababi namrohe mwede mitsuje botasi 6h30 mwede majanzi hemtsa heze hazi zipanshao haruma ya entreprise yili yo ya hema shinwa waundawe gymnase na mwede manzihe manema shinwa ngo unabezwe ya wanro hazi kwa suwa hunra mashababi wa hazi za mihono ferrailleur charpente maçon ouvrier jao comme ça walona mvu wa ujwa wabonde sima wa ujwa wajuse sima wa ujwa wajusebwe wandu wangu hutaji wao mapesa wali wao harma mwezi ngao zaidi ya marambili ya ho fonctionnaire wa haut niveau wa Komori yabo sifumbwa gymnase ni mashababi mlio harmengazi jamdunga ose video zinu na mroenti wa ubomvi hauke serikali isiuha serikali ya Rais Azali isiuha zinu ni zabao zinu kwa sumambiani zinu ni zabao zinu kwa sumambiani na zinu zilahimu ya serikali wapare ye ortese ibuwe ionese ye bezwe iliyo mashababi wa utaji wa wende wafanyazi wajilie banu corniche amzamondro 6h30 du matin mbuna vaele sanga ila hahi yende yataheze hazi zifanishi hao mashinwa zi entreprise za mashinwa walemewa kwa utaji wao mashababi walo wanono waswawadi walo na hazi za mhono wende wafanyezi hazi ni mashababi na mjuhe 6h du matin na mwende Golden Tulip Hotel Itsandaya ni wa Itsandaya mijimengo miraru na miraru yenema iliyo ya hazi iliyo harumaye le shirka ku la machine wa undao ye Golden Tulip wa undao ye Itsandaya beach ngamanzo hindi bo Itsandaya ngamanzo hindi ni wangazija mama ngamanzo hazi zihazinga zibulao yabo ngabwe terasma ya homji wa matembezi undwao mwanzaza jumbe na mwanzaza bwali unishiliyo womji undwao wanyumenyi ebanunga mwanzao hindi na mjuhe mni mashababi rihime
rirenge neema almaula inu aka izo nanzona ambaye kaya ekeze hazizo ngazifanyisha hawe hapo ngari ndao faida yao mwenje kabatajo ekeze ze chantier nazivumbwa yao izo chantier zihutajao bake mwenje aba harumale bundo waje bake mwenje bandi ya eze hazizo zohisa ulaban na 2027 Garlindi wao rihudumu ze jede l'océan Indien e mashirika mararu na yavumbwa mararu yabo hondamani na yavumbwa yabo yavuga tsugotsa wandu hazi mashababi wandu wafanyazi engani tayari e mashinwa waje daraja wende warenge wandu wafanona una rwabushi nyinyi mashababi wa Komori ngamlindao e mashinwa wende warengo wandu wafanonao na rwabushi waje wende wazingarezi hazi sadati murendera zingarezi nyinyi mashababi wa Komori ngamanzao e mashinwa waje daraja wende warenge mamorisien iso jauma swala ya uzisa ebanu ngaranzo hindi ebanu sisi ngaranzo hindi heni mnungu swanja rawe yestilo ne ordinateri yende yake ho finance yende yako hidrokarbiri yende yake cha bade tsikena hende namna hiyo yensi yo henda harmaze hazi za prive e mashirika ya kinafsi ya ule yako ujusanti emke tsikaanza harma ile swala waluzisa omwenje unuka toka hunda faida hindi lazima umwenje ukae haukaya batina mwenje kabati maendeleo ngelazimuo rio kechuma uombase dua Mwenyezi Mungu ajalie Salahuddin Mumin Mwenyezi Mungu ambeze nchida watike mdua humtafitna ikawa wanafasi ikawa nafasi le grand consultant haukana vanuizo ikawa si ushangaya au sijubanu yensinu yojibwa na mndu mrenda naye ngamidawe shahaina mrika oye hanze yandilishe yentivage pepe ipendeze sawa neshini yotwa jidu eba ngoniko amini kwa ngujo masibiri mengi su amini yokaya eze hazi Salahu ya sazifanya abaha ni namna ya stability energetic riloniyo abaha su amini ukara isazalimjo shili ya mru ani fitina ala mafiti su amini ukaya mwananya nuru elfatu fitina haumba chansu amini parce que ani zesibuzize hijanda boji tenga ostarabu ya ubali yane parce que anu ostarabu mujo kanunu sheka kabasi imani ne imani wiyo ya kanti ya ngamanzo ndende yensi ya hangu ndrongo ngamanzo njibu le suala la John Kennedy John Kennedy isim zamani Marekani wodi akaujusa Marekani baada akaanza ujuse Marekani hawauzisa engamanzo hindi enyi ngamanzo hindi wa Marekani ni Amerika ngamanzo hindi enyi ngamlinda we Marekani yimfanyilieni ndongo haunga manzo mfanyilie Marekani hawauzisa hawauzisa enyi ngamanzo hindi na mfikiri izo nyinyi mtoka urende ya ensi hani shamsifikiri izo ensi hani joka mrende yani shulesha songeze Marekani lelo ya juu yarendi hamfano yarendi hana mvu zemvu ya lonizo izo mvu ya zihunda hailmu zemvu ya Marekani ya zihunda lelo izo mvu ya zihunda hailmu parce que ilmu wode mzaze wa heze nongo zonti pia donc kabati nongo ziko ujua zende wasina ustarabu wasina ilmu unaelewa donc ilmu ya Salahu ya ibalia shaibalia ngazo ijadidishiwa na imani sisi watu sisi media gela rimori mshangiri katumshangira bahari nganya zina zima Salahu Mumini na Salahu si gari mshangiri yao falsafa ya hoba hanu ya faliki bodunao yani katushangiria ya Salahu mwili ngashangia ezitendo ya zibalia hoja ezitendo ya zibalia hoja ndaubi omnji ulio harmenga zija wasowona mwenje kabasi ngami wazima nawe ikaudomba kana miduka kinyume nawe bahile ngami wazima nawe ye wala wakaudohamba ukakartsu sahari wono mwenje wa asali
kasi tayari nene rahule buji rijeri patse unihe buji norsi uniho mwenje wa azali au mwenje wa serikali swamba kaiso sijiri harma miji ya wandu walo kinyume na azali wasubuti wa mwenje wa haja wenda wa uzima wa uzima ba mwenje unu karsuutsaha hakaunu wa azali ngwa tayari wado hulaze buji za samu emhindi ngonelewa hao na shalma wado uniha ze buji nuwa si uniho mwenje ba unwa nge abaha yabaha na muzi merione mwenje wa azali ha na muzi rizione tazela makausi panya rizione nisimgunia mpone shari risije daraja hena mna hiyo garanzao ya nchi ya hatu ibasa uhe ngari ungao mhono shabakati l'internet ya et tafsiri ya hayo c'est la bonne gouvernance. C'est une plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ils ont des falsafa ya hatu heni bahanu walonje mabodo bahanu rili sisi lwandu walo kinyume ya ukaya hari bahari ngabo 40 lazimu ba hule grand consultant ulele wa uka abantu balofoti ngarjo hamba itsinda sinuna hamba ya ukaya mimi nsitayari ne politiki yinu ya kilwa ya ubadilize lera za huarumishwa kiserikali ngami kinyume na azali ngami kinyume na serikali ya baike kwa jahuishilia wala baike kwa janishilia shasamba za fikire zangu naam baike rezabia baishe rieza biashabo mimi yosukabo yofota kamifundi mlikoli na corrige dicte kasire kam corrige dicte baisono foti handani sono foti abili sono araru wala suka balem nashoni kajafanya haza mtumnikeno tiai ya he namna ya jibu harma satira mazona beka ya serikali ahanaze mbia anaze njema abo tukaga manona azali bari tamba efikira wabalia ini ya homba diliselera nsiona masula haya bugari manao hayi sine namna gunelewa iyo vani ni haman dola unumkabaya utomkaba mkabaya mbon mkabao dola ndumena mdumshe ekawone mdumshavuru ndubuza parce que kauna nza obias umkabango torubuha umkabaya ngotorubuha doku hani nganzo dobuza ka sisi galisio ya kaya rambazi njira isazalia zikubali bobo mate zinji zafanchi haba mikao shabakati l'internet ya riziumbi sara isazali hazele wa ukangizo mwafaka izora hamba hazibadili harunguze fikiri za haki kabo zinji kao wani etibwenze wani bahenge na fikira ha waniwege na fikira shao mjio azma yinu ya homtio ya hezelera mbadili ho hezelera azma huyo wanungwa ona wo uziro hayo emaraia wonti pia mafonctionnaire wonti pia harma mafumvu mengo minane na matsano harma jana ngwao nao wo uziro hayo zinatija sijo parhaniha natija sijo kaya minim kabasi natija njema sijo parhani ezenatija njema zilio harmenti abaha de ustarabu Salahuddin ya ufanya ya utekeleza zenatija njema zilio abaha de zenyushuru za he idara jimla hezenyushuru namna za juha haka omwezi wa September unu rakanwo zenyushuru ze mali za njia za tilwane idara jimla ya hezenyushuru zidepase 2 milliards jamais dans l'armée histoire ya shabu nungwela kanabo wo mavutoma ya mkini wakanu sono mwaka yabo kanzwe dimana nuhambia ukaya yezelera zikazenjeziwa zilera kijanjeziwa hazi yafanyishi isongeza zenyushuru ze reseti ya sieti yenjeza isimbi 2 milliards 200 millions mapesa shikomori yao de zemali za mwezi wa September zemali zanchi harmale kesi la idara jimla ya hezenushu lodele pato wabali ya wenda wadikai serikali ndio faida ikaudura la hunga hizo harma histoire ya hensi ya hatu kasi ya parochi ewa nje salera September kabaja kalera za njeziwa
septembre kabadaka lera za ingeziwa. C'est pas parce que rien de ça c'est lera. C'est pas parce que rien de pose que yo de education de senti iba sauhe. Raili de jatowa e mavindo di mana de ma fonctionnaire wa sona mana. Di ma parce que ma fonctionnaire wa sona mana. Ani malaza tumo. Ma fonctionnaire wa sona mana mavindo. Riwatowa ricontrôler. Haina aussi et contrôler ngabi ranzi azalia haja 2016 atana lelo. Contrôler ngabi za fanshahar mais fonction publique yatu. Eza badili haindi. Contrôle ngabi ranzi 2016 hatana lelo. Reforme ngabi za fanshi hatana lelo. Ranzi azali ya kanti numa hashenda ya kamili. Et ça va dire haindi arme fonction publique. Au contraire, les salaires, les sous zimbaye. Hani narireso mnyanya. Narireso mnyanya. Bon, au pande wa hejuma. Yo, le suala la hedini. Lusiala la hedini ngalibakishiwao ne mufti wa jamhur ne rais wa dawla Wudura mrihe daraki. Wudura ne daraki. Shemru joinda kinyume. Eni mru joinda kinyume ne azma hiyo. Yo rais wa dawla ne mufti wa dawla wiyo la mwilaji. Sino ni mru lo contre ne décision. Na juhia tawenza ibushini. Amina kwa kabana ukameji anza ende kinyume. Eni mji ujoanza wende kinyume. Haina mji ujoanza wende kinyume yabo. Haini manadamu ujoanza wende kinyume yabo. No hakubaluka ya mkomori. Nge harume ardhini. Adabunka le muzoni kivi. Yo lazima. Yo lazima. Wabaonesa ukana kwa sura serikali. Ye bismillah na laele. Lione. Ha? Na laele lione. Wawo mijikongwa jini kauji maya ukawanza bismillah siko koyakana mfuha na siwa ikoni. Mwashiwi na majana shenda na mengo. Amina ukane fikra. Kowenza mvura hana waikoni. Amina ukane fikra. Kowenza mvura hana waikoni no wa redresse wani aliswali. Mama ukana kinaukana namna ukana inuiti balbala harumensi uka anuri umba shakar japanisi. Kainauti ya balbala. Wajuanza wagura wabia. Kainauti ya balbala. Kaiti ya balbala ni ngonolewa serikali haisare nge decision amba ngwedu namna kadha ngwedu namna kadha. Eni ujuanza inde kinyume yabo yoto fanyiwa jizo waikoni wafanyiliwa wakati wali swali. Atula 012. Wala yani yode namna serikali. Serikali kamba ngefanyao. Na kazi yabo manama jero nani hazema kema utiriba iriba nafasi. Abange mwishia mwangoni mwa fikra za les grands consultants azoni saharma ezilera kama alada ikawe serikali watia anzmanzi yani hususani mwa warumishi wa daula ribirili harumele suala lahum nje na zinji abange rewasuli hata banu sika kawale mboyauka mkabazima na Ibrahim Ainu Sanono mudiru jimla wa shabaka internet ya ujimwa na hanyu mwanze ulio Salahedin Ibrahim ngamumlahoni banu hanje mandovu wa ilalika zentosa neze jama pi ya salam wa zalen rohe zensanansa zahe masiwa ahsantu.